Ok, zdravo svima. Kratko ćemo proći kroz glavni meni FortiGate i proći kroz neke osnovne stvari. Preskočit ćemo onaj uvodni deo koji se nalazi na onom leafletu koji stiže od sam FortiGate, gdje vam je objašnjeno kako se prvi put inicijalno konektujete na njega, podešavate IP adresu i tome slično. To su neke osnovne stvari za koje nema potrebe da pravimo bilo kakav uvod, znači prilično su razumne i jednostavne, tako da ako ste već se uhvatili FortiGate, pretpostavljam da te osnovne stvari znate, kako se ulogovati, kako promijeniti IP adresu, kako promijeniti administratorski password i to je to. Znači pod uslovom da ste ove prethodne stvari već odradili, povezali FortiGate na mrežu, ulogovali se na njega, sad ćemo proći kroz ovaj glavni meni koji se nalazi sa leve strane i objasniti neke od osnovnih funkcionalnosti, odnosno ajde da kažem šta je to što je nešto drugačije u odnosu na druge firewall. Kada pričamo o next generation firewallima, manje više nema tu nekih radikalnih promjena i ne znam da se desilo nešto spektakularno pa da postoji neka drastična i dramatična razlika. Ono što bih za FortiGate naveo kao prednosti, ajde da kažem, u odnosu na konkurenciju su dosta dobra cena. Znači ne kažem da je najjeftiniji u rangu, ali da kažemo da nakon ove evolucije koja je bila sa ovim ASIC čipovima i pojeftinjavanjem tih elektronskih komponenti, dosta su i oni dumpovali cene, tako da sada raznorazne modele FortiGate-a imate u ponudi, čak od nekih koji mogu da opsluže neke mikrolokacije, pa sve do ISP opreme koja je sposobna da forwarduje gigabite i gigabite saobraćaja. Šta je druga, da kažem, bitna stvar? Pa FortiOS. Manje više operativni sistem FortiGate-ova je razvijen od strane samog Fortineta. Akvizicije koje su bile nisu samo, da kažem, pridodate kao funkcionalnosti, već je svaka akvizicija, odnosno svaki dodatak novih mogućnosti i feature setova integrisan je direktno u operativni sistem. Za razliku od drugih nekih vendora, sad ih nećemo naravno imenovati, ali možete pročitati između redova na šta mislim, u istoriji se pokazalo da pojedini vendori, ako nemaju neko rešenje ili neće da ga naprave in-house, je najjednostavnije kupiti neku firmu koja ima dobar rating u tom polju, odnosno u toj, da kažemo, grani ili u sam proizvod, kupiti ga, odraditi akviziciju, rebrandirati i samo ga pridodati. Znači, nativna neka integracija u većini slučajeva ne postoji, pa samim tim i konfiguracija i troubleshooting, održavanje, sve je to dosta komplikovanije u odnosu na Fortinetovu liniju proizvoda. Treća dobra stvar kod FortiGate-a jeste da čak i najmanji firewalli, možda ne baš 30 serija, ali već od 40, imaju custom, odnosno da kažemo interno razvijene SOC platforme na kojima se nalazi dosta hardverske akceleracije za neke procese koji ne loaduju, da kažemo, glavni CPU. Znači, bukvalno neki procesi kao što su SSL enkripcija, dekripcija, content inspection i slično, ti procesi sa adekvatnom konfiguracijom se offloaduju na zaseban posvećeni ASIC čip, te ovakve stvari ne loaduju glavni procesor samog FortiGate-a. Ovo što vidite na slici, to je FortiGate 60T koji se nalazi kod mene kući, znači nije neki produkcioni model u nekom poslovnom okruženju, te stoga ćemo imati slobodu da isklikćemo sve opcije koje postoje i da probamo da objasnimo u što kraćem roku što više. Znači, generalno ovo nije neki deep technical session gde možete sada naučite, ne znam, neke spektakularne i granularne sitnice koje inače nisu dostupne. Znači, suština je što se FortiGate-a tiče, materijala na srpskom nema, manje više to i nije neka problematika, svi sad već sa engleskim barataju, kako je internet evoluirao, 90% stvari čitamo na engleskom, tako da s te strane nije problem, ali ajde čisto da mimo one, da kažem, tradicionalne tehničke dokumentacije probamo da objasnimo i neke od funkcionalnosti koje bi možda bilo u nekom ko se prvi put susreće sa NG firewallom malo teže da razume.
Prilikom logovanja na sam FortiGate prvo što vidimo je dashboard i ova status stranica na kojoj se vide neke osnovne informacije o samom uređaju, sistemske informacije, znači hostname, serijski broj, na koje verzije firmwarea, da li radi u rooted ili transparent modu, NTP vreme koje je uhvatio, koliko dugo je bootovan i javna IP adresa. Drugi tab licence, to su znači bukvalno subskripcije na šta smo pretplaćeni i koje FortiGuard servise imamo pravo da koristimo sa tom licencom. Status FortiGate Clouda, to ćemo u zasebnom videu objasniti šta je. Security Fabric dashboard koji u principu se odnosi, a imamo ga i ovde kao sledeću posebnu stavku, to je da kažemo Fortinetov ekosistem koji služi da putem njihovog proprietary protokola koji se zove FortiTelemetry, svi Fortinet uređaji u infrastrukturi između sebe razmenjuju informacije o bezbednosti. Paleta proizvoda koju Fortinet ima jako široka i integracija među svim Fortinet proizvodima unutar samog Security Fabrika je prirodna, odnosno nativna. Znači svaki proizvod ima operativni sistem koji je dizajniran sa tom logikom da bude član Security Fabrika, tako da osim FortiGate-a koji su da kažemo njihov najpoznatiji proizvod i najčešće se možete sresti s njima, postoji još gomila raznih drugih uređaja. Ajde krenemo od hardvera, znači Forti switchevi, Forti access pointi, sad već možemo da pređemo na neke druge stvari, to mogli bi da budu network access kontroleri, zatim Forti CM, Forti Analyzer koji je ključna komponenta Security Fabrika, još gomila proizvoda. S obzirom da to nije tema ovog videa, napravit ćemo zasebnu varijantu o Security Fabriku i ukratko opisati sve članice istog. Pored toga vidi se u sledećem widgetu, vidi se broj ulogovanih administratora i način kako su ulogovani, zauzetost procesora, zauzetost RAM memorije i broj sesija koje trenutno prolaze kroz FortiGate. Sve ove ostale opcije su, da kažemo, neki overview, gde možete videti razne fine karakteristike. U nekom step by step gajdu napravit ćemo seriju videa koji će se zadržavati na svakoj od stavki ovog menija. Sad radimo neki ukupan overview. Kao što sam malo pre spomenuo, Security Fabric i specifična podešavanja za ovaj protokol. Ono što je, da kažemo, najbitnije i mesto gde ćete većinu stvari, na 2 mesta ćete u principu obavljati najviše, to jest na 3 mesta, najviše konfiguracije su network menu koji u sebi sadrži konfiguraciju interfejsa, DNS-ove, lokalni DNS server, eksplicitni proxy, pickup, odnosno packet capture, gde možete pokupiti saobraćaj koji prolazi na osnovu kriterijuma neki koje definišete kroz FortiGate, pa dobiti pickup file koji možete dalje razlagati u Wiresharku, SD-WAN zone, to je u verziji 6.4 malo promenjeno, sad se zovu SD-WAN zone, pošto možete imati više različitih SD-WAN zona, rulovi koji se aplajuju na SD-WAN zone, performance SLA, odnosno SLA trackeri koji prate zdravlje, ajde tako da kažemo, nekog linka, statičke rute, PBR-ovi, odnosno policy-based rute i naravno 3 dinamička protokola i multicast koji je zasebna priča za sebe gde možete definisati PIM. Modem generalno nije vidljiv po defaultu, ovo je varijanta koja se odnosi na FortiGate koji imaju USB port, pa na njih možete povezati 3G, 4G USB stick. Naravno morate samo obratiti pažnju da li je taj stick koji koristite kompatibilan sa verzijom OS-a koju imate instaliranu, znači prilično lako se vidi, tako da manje više i ovo je prilično zgodna konfiguracija, znači za neku lokaciju gde nemate tehničke mogućnosti da uvezete više internet linkova, dovoljno da imate primarni link, a backup da iskonfigurišete da ide preko mobilne mreže. Sistem, ovde se nalaze generalno podešavanja samog FortiGate-a i njegovih internih servisa, pa tu možemo definisati admin akaunte, admin profile, ovo je isto, da kažemo, sve za jedan deo priče za sebe, gde možete poprilično granularno definisati role. Razlog za ovo je varijanta gde možete
jedan FortiGate virtualizovati i sa base licencom moguće ga je virtualizovati, da kažemo, u 10 virtualnih firewalla, odnosno u 10 virtualnih domena. Firmware verzija gde možete da odradite upgrade, downgrade operativnog sistema, odnosno FortiOS-a, vide se sve verzije firmwarea, onako poprilično su lako dostupne, da kažem, i sam proces upgrade i downgrade je poprilično pojednostavljen, tako da ni tu ne postoji neki problem. Glavna podešavanja, odnosno sistemska podešavanja, definišete hostname, vremensku zonu, kako ćete vući vreme, znači manje više sve one standardne stvari koje se tiču bilo kog uređaja, ne samo firewalla i FortiGate-a. Što se tiče profile-based i policy-based inspekcija, ovo ću naknadno objasniti kada budemo imali, da kažem, posvećeni video koji se odnosi security polisama i njihovom konfigurisanju. HA konfiguracija je isto poprilično pojednostavljena, pa 2 FortiGate-a možete konfigurisati u active modu ili active-passive modu odabirom samih opcija i davanjem prioriteta. To ćemo isto proći kroz neki zaseban video. Znači, generalno, ukoliko imate jedan Forti, on stoji u standalone modu i to je to. SNMP, ukoliko koristite SNMP monitoring nad samim uređajima, podržava verziju 1, verziju 2C, kao i SNMP verzije 3. Replacement poruke, ovo su generalno HTML stranice koje se prijavljuju, odnosno pojavljuju krajnjem korisniku u slučaju da napravi neki security prekršaj. Znači, ne znam, ukoliko pokuša da otvori web stranicu koja je u kategoriji koja nije dozvoljena, ovde možete customizovati sam izgled te web stranice, znači evo kako izgleda stranica, vi ovde uz malo HTML-a i par nekih izmena možete to prilagoditi na način na koji vama najviše odgovara. FortiGuard, to su servisi, to smo videli u onom kratkom widgetu, su servisi za koje ste licencirani i sa kojih vučete, da kažem, bukvalno sve. Mislim, čisto da ovde razjasnimo stvar, FortiGate kao uređaj sam po sebi ima jednu cenu, dok pretplata, odnosno subskripcija na ove security servise ima drugu i te dve stvari su, da kažem, potpuno međusobno razdvojene. FortiGate bez security servisa može se uporediti sa bilo kojim, da kažemo, layer 4 firewallom koji može da koristi bilo kakve access liste na nivou IP adresa koje morate sami ažurirati, morate se voditi nekom logikom gde sami bukvalno pokušavate da odradite deo koji vam je uključen u subskripciju putem FortiGuarda. Takođe možete napraviti neke custom web filtering liste gde ćete sami definisati dozvoljene i nedozvoljene web sajtove, ali da kažem, to je onako poprilično mukotrpno i načelno nema smisla koristiti FortiGate bez tih security servisa. Osim u varijanti ukoliko sav saobraćaj imate, na primjer, dve lokacije, s jedne lokacije imate IPsec tunel podignut do centralne, na toj udaljenoj lokaciji nećete kupovati nikakve specijalne security servise, već ćete sav saobraćaj sa udaljene lokacije kroz taj tunel gurati na centralnu, pa tamo raditi filtriranje i sve security checkove. U toj varijanti taj udaljeni FortiGate ne mora da ima nikakvu subskripciju što se tiče ovih security servisa, jer ćete bukvalno sav saobraćaj koji ide ka tom uređaju već isfiltrirati, ili od njega u stvari, već isfiltrirati na centralnoj lokaciji na tom glavnom firewallu. U ovoj varijanti te statičke access liste imaju smisla, pa tu možete odmah osjeći neki saobraćaj koji nema potrebe uopšte da uđe u tunel, da vam ne bi bukvalno loadovao CPU na tom centralnom firewallu. Feature visibility, ovo je onako poprilično interesantna stvar, znači vi generalno FortiGate kako iskonfigurišete, tako možete sve funkcionalnosti koje ovaj operativni sistem ima isključiti ovde da se uopšte ne vide u ovom meniju sa leve strane. Kao što vidite kod mene, neke funkcionalnosti su isključene koje ne koristim, za sada switch controller nemam, odnosno ne koristim Forti switcheve pa ne moram ni da imam aktivan kontroler, Wi-Fi kontroler takođe, to je samo banalan primer, eto šta možete, koliko stvari možete olakšati sami sebi ukoliko upravljate sa više FortiGate-a, koliko sami sebi možete olakšati život samim tim što ćete poisključivati sve ove funkcionalnosti i onog momenta kad se ulogujete na sam FortiGate vidite da fali gomila opcija, tačno znate kako je taj, odnosno imate već
neku uopštenu sliku kako je taj FortiGate iskonfigurisan i šta sve on radi i šta sve može. Ok, idemo dalje. Sljedeća stavka, sertifikati. Ovo je lista ovdje već predefinisanih, preinstaliranih u stvari Fortinetovih SSL sertifikata i ovdje možete dodati i neke sopstvene. Znači, ukoliko imate PKI infrastrukturu unutar firme ili uopšte hoćete da dodate neki sertifikat koji ćete staviti na web GUI samog FortiGate da vam ne izbacuje onu grešku da je self-signed sertifikat i da je untrusted, možete ga dodati ovdje pa dodati na GUI. Inače ovdje se nalazi i sertifikat koji Fortinet sam generalno koristi za SSL inspekciju, ali o tom ćemo pričati naknadno. Sljedeća stavka ili da kažem deo menija su polise i objekti i ovo je da kažemo ključ. Ponašanje i način u stvari na koji vi upravljate saobraćajem koji prolazi kroz FortiGate. Firewall polise generalno su suštinski najbitnije pošto firewall polisa sama po sebi u sebe inkorporira sve ostale security servise, pod uslovom naravno da imate subskripciju za njih. I ovdje kroz polise u stvari govorite FortiGate-u kako će da tretira određeni saobraćaj, odnosno kojim će inspekcijama podlezati, šta će se dešavati po pitanju NAT-a, ukoliko je naravno FortiGate konfigurisan da radi u routed modu, da li će se primjenjivati neka vrsta SSL inspekcije, DNS filteri, aplikativni filteri, web filteri, IPS kao servisi koji su, da kažemo, krucijalni. Što se tiče samih polisa, ne bih sada u ovom delu pričao o njima, zato što je to, da kažem, dosta široka materija i trebalo bi definitivno da postoji zaseban video vezan za ovo. Potrudit ću se da i to napravim u nekom narednom trenutku. Tako da nastavljamo walkthrough kroz meni. Sljedeća stvar su nam proxy polise. Ove proxy polise uključene su ukoliko imate enablovan eksplicitni proxy, znači gdje vi bukvalno terate saobraćaj kroz proxy, bilo da je to konfigurisano na strani krajnjeg korisnika ili ne, znači sav saobraćaj proksirate. I ovdje možete napraviti razne manipulacije vezane za taj eksplicitni proxy. Autentifikaciona pravila. Ovo je deo koji se u principu odnosi na integraciju sa bilo kakvim eksternim authentication source-om i opšte pravilima kako će se te autentifikacione šeme primjenjivati. Ovdje naravno možete konfigurisati single sign-on kroz ove rulove. Tako da sve, znači što se tiče autentifikacije pojedinačnog usera, grupe ili bilo kakvih pravila koje se tiču autentifikacije, konfigurišu se kroz ova autentifikaciona pravila. Local in policy. Local in polise su u stvari polise koje se odnose na saobraćaj koji je usmeren ka samom uređaju, znači ka samom FortiGate-u. Banalan primjer, evo, HTTP kao protokol opisan, znači TCP-om i portom 80, dostupan je isključivo sa van 1 porta kod mene i to je to. Ping je dozvoljen u DMZ zoni, ok, DMZ interfejs nam je down, iz tog razloga je ovdje ovaj crveni flag i tako dalje. Znači ovdje generalno definišete sve ono što se tiče načina na koji je destinacija nekog zahteva saobraćaja usmerena ka samom FortiGate-u. Znači ovo se ne odnosi na saobraćaj koji prolazi, primjera radi, sa lokalne mreže ka internetu i u obrnutom smjeru sa interneta ka lokalnoj mreži, već isključivo ukoliko neko sa interneta gađa direktno sam FortiGate ili ukoliko neko sa lokalne mreže gađa taj isti FortiGate. IPv4 denial of service polise kod mene ne postoje iz prostog razloga što sam zaštićen po oba interfejsa
Znači ne može niko direktno da me targetira. Jedan interfejs mi se nalazi u carrier grade NAT-u, tako da dobijam privatnu IP adresu koja se na strani provajdera kasnije NAT-uje u javnu, a drugi interfejs imam direktno javnu IP adresu, ali nije terminirana na FortiGate-u, terminirana je na MikroTik routeru, a sve to iz razloga što FortiGate kao jedno od većih mana, da kažem, u ovom trenutku, koju sam ja prepoznao, jeste da nema podršku za hardversku akceleraciju PPPoE interfejsa, odnosno dialera. Znači, naši pojedini provajderi, konkretno ADSL i Telekom, ajde da pričamo onako kako jeste, jeli? Da biste dobili javnu IP adresu, da biste se uopšte autentifikovali, znači morate poslati username i password i to putem PPPoE protokola. PPPoE generalno na FortiGate-u nije hardverski akceleriran, pa tako sva enkapsulacija koja se odvija na tom PPPoE nivou loaduje procesor samog FortiGate-a. Ja nisam imao potrebe za time da u stvari PPPoE konekciju terminiram na FortiGate-u, zato što imam router koji to radi savršeno, pa sam bukvalno njega izrutirao i napravio nadpravila na tom upstream routeru da bi moglo da mu se priđe. Da se vratimo na denial of service polise. Znači ovdje generalno možete skonfigurisati neku polisu koja će raditi kao rate limiter i kada neko prekrši neki rate koji vi definišete, bit će tretiran kao pokušaj denial of service-a i samim tim takav saobraćaj bit će blokiran. Znači generalno manje više sve je pokriveno sa njihove strane, sve da kažem ove standardne baš denial, znači nije distribuirani DOS napad, takvu stvar FortiGate ne može baš da isprati, mislim može preko ovih line rate-ova da to prepozna u nekoj meri, ali ne može da odradi kao neki namenski appliance. Što se tiče DDoS-a, to ćemo pričati posebnu priču, pošto upoznat sam sa jednim proizvodom jednog velikog svetskog proizvođača, vendora opreme, koji je za namene zaštite od DDoS zaštite stvarno na mene ostavio onako poprilično dobar utisak. Posvećeni uređaj i mislim da trenutno ne postoji pandan na tom tržištu po kvalitetu. Ok, sledeća kategorija koju gledamo jesu adrese. Znači ovde generalno definišete objekte, odnosno ili fizički MAC adrese ili IP adrese ili adres grupe i kreirate objekte koje ćete kasnije koristiti, odnosno pozivati u svakoj od polisa koje kreirate. Znači svaka polisa, osim što mora da ima iskonfigurisan source interface i destination interface, pored toga mora da ima iskonfigurisan, odnosno mora da bude opisana i sa source-om i sa destinacionom IP adresom. Tako da generalno sve ovo što se ovde vidi nešto je već došlo predefinisano sa samim operativnim sistemom, nešto sam ja sam dodavao, pa kad budemo radili polise, pozabavit ćemo se i tim. ISDB, odnosno Internet Service Database, ovo je poprilično korisna stvar, gde FortiGuard generalno za neke common internet servise agregira njihove IP adrese u, da kažem, ove adresne grupe, tako da u principu ako hoćete da zabranite pristup, da nešto propustite eksplicitno kroz firewall ili bilo šta slično, to možete da odradite kroz ISDB. Znači, primjera radi, Amazon, konkretno uzet ćemo za primjer Amazon DNS. Gotov servis u kom se nalazi gomila IP adresa koje su već opisane. Bukvalno svaki ISDB unos opisan je portom i protokolom, kao i IP adresom. Znači vi sad generalno ako biste htjeli da zabranite, mislim glup je primjer, ali ajde kad smo već tu, pristup Amazonovim DNS-ovima, vi biste ovaj ISDB servis pozvali u firewall policy i bukvalno dropovali saobraćaj ka njemu. Inače, evo konkretno Amazon DNS ima ukupno 42.409 range-eva, odnosno ukupno 51.265 IP adresa. Servisi. Servisi su, da kažemo, kombinacija protokola i porta. Evo, za najbanalnija dva primjera, HTTP je opisan kao TCP protokol i port 80, odnosno za HTTPS TCP 443. Znači ovdje imamo Sambu, SMTP, FTP, gomila ovih servisa već dolazi
predefinisana. Vi naravno možete napraviti svoj servis, svoju servisnu grupu i svoju kategoriju čak cijelu. Zašto biste uopšte imali potrebe za ovako nečim? Pa pod uslovom da imate neku legacy aplikaciju koja je razvijena kod vas u firmi ili koristite neku aplikaciju koja koristi nešto što je atipično u odnosu na ovo što je ovdje navedeno. Mislim, otkud znam, hoćete posebno neku aplikaciju koju koristite da ne pravite izuzetke neke globalne, već isključivo za tu aplikaciju, ok, opisat ćete je kao servis. Reći ćete, moja aplikacija X, ne znam, koristi TCP protokol i koristi port 10.000. I vi ćete bukvalno svaku security polisu pozivati tu aplikaciju kroz servise, odnosno kao sam servis. Schedules, ovo je varijanta gdje možete da opišete vremenske intervale koje ćete također pozivati u samim firewall polisama i to je generalno stvar gdje možete neke aplikacije, polise, ja se izvinjavam, optimizovati da budu aktivne u određenim vremenskim intervalima. Znači šta je fora sad? Ajde da se ne koristimo ovim službenim varijantama, uzet ćemo primjer kod mene kući. Znači ja generalno mogu da napravim firewall polisu koja će biti aktivna petkom od 6 popodne do ponedeljka u 8 ujutru i kada ću dozvoliti da sa moje lokalne mreže može da se stigne do Steama. Znači generalno klinci ako hoće da igraju igrice moći će da ih igraju isključivo od petka popodne do ponedeljka ujutru. U svim ostalim vremenskim intervalima saobraćaj ka Steamu bi bio blokiran. Znači ovo je neka varijanta gdje možete bukvalno primeniti na milion različitih načina. Znači u firmi generalno blokirati kompletan saobraćaj sa guest mreže kada je završeno radno vreme. Milion različitih opcija, sada ne preturam po glavi šta sve može da se iskoristi. Virtualni IP-evi su u stvari ono što bismo u konvencionalnom networkingu nazvali NAT, odnosno port forwarding, jeli. Znači mi ovdje možemo da opišemo virtualnu IP adresu, znači ukoliko neki entitet na internetu gađa neku IP adresu koja se nalazi na nekom interfejsu FortiGate-a, na šta ćemo je mapirati. Znači kako ćemo odraditi tu translaciju ka nekoj lokalnoj IP adresi. Znači ovo je varijanta podešavanja klasičnog NAT-a, ali to ćemo opisati kroz zaseban deo. IP poolovi generalno su mogućnost da definišete način, ajde tako da kažem, natovanja i kao što vidite ovdje u type-u imate overload, one-to-one, fixed port range, port block allocation i naravno range eksternih IP adresa u koje se konverzija radi, odnosno translacija radi. Šta je sad ovdje caka? FortiGate generalno može da radi natovanje na ovom policy-based nivou, znači gdje vi u okviru firewall polise kažete, ok, koristi mi izlaznu adresu interfejsa koji si mečovao kao izlazni i u nju natuj unutrašnji saobraćaj, ali isto tako imate mogućnost da enablujete centralnu NAT tabelu, ali ok, da sad ne komplikujemo previše oko toga, faktički biste u meniju ovdje dobili još jednu stavku koja se odnosi isključivo na mapiranje, odnosno na natovanje. Znači u kom smjeru, zavisi u kom smjeru saobraćaj ide, kako se natuje, po kojim portovima, u skladu sa ovim ponuđenim opcijama. Opcije protokola, ovo generalno ne znam da li ima potrebe nešto precizno da pričam. Ovo je, da kažemo, već neki high level dizajn gdje vi u principu možete da prepoznate anomalije unutar nekog od protokola, pa na osnovu toga da okidate razne trigere, što kroz security fabric, što na samim polisama. Traffic shaping, ovo je varijanta da upravljate, ajde da kažem, trošenjem bandwidtha koji putuje kroz FortiGate. Naravno, traffic shaping polisa i traffic shaping profil koji se dodeljuju u skladu sa definisanim shaperima. Sam traffic shaping isto, da kažemo, poprilično onako interesantan i nauka je za sebe, mada s obzirom da
je, da kažemo, internet sad poprilično brz, odnosno ekspanzija je, da kažemo, ovog brzog interneta svuda po Srbiji, one konvencionalni linkovi gde smo bili uslovljeni nekim sitnim uploadom, downloadom, pa se moralo voditi računa o tome, polako već pada u zaborav, ali okej, ukoliko bude interesovanja, proći ćemo i kroz šejpere, mada ja iskreno mislim da je to već nešto što je poprilično, ne poprilično, nego ajde da kažem polako prelazi u stvar istorije. Sad dolazimo do posebno interesantnog dela, to su security profili. Sve one inspekcije koje smo spomenuli da se mogu odraditi unutar security polise koju definišemo gore u firewall polisama, je li tako? Znači mi tu, ne znam, povlačimo i antivirus, web filter, DNS, application control, sve redom. Mi gore pozivamo profil koji primenjujemo na taj saobraćaj. Security profile kreiramo ovde, unutar samih security profila i ovde u principu svaku komponentu FortiGate-a konfigurišemo ili ti govorimo FortiGate-u kako da koristi te komponente koje ima u sebi. Znači, defaultna antivirus inspekcija, ok, već sam rekao, firewall je kod mene kući, znači nema tu ništa specijalno da se odradi, zato je sve na defaultu. Kao što komentar kaže, skenira fajlove, blokira viruse. Kada detektuješ virus, blokiraj i u kom feature setu radi, da li flow-based ili proxy-based. Ovo je isto posebna priča koja je onako malo opširnija, jedna i druga imaju svoje prednosti i mane, pa ćemo i o tome pričati u nekom zasebnom videu. Ovde smo naveli koje protokole inspektujemo antivirusom. APT Protection Options, da li da tretiramo Windows izvršne fajlove u e-mailovima kao viruse? Da, hoćemo. Još gomila nekih podešavanja. U principu da vas sad ne opterećujem bez veze, ovo je samo walkthrough kako sve izgleda, kako funkcioniše. Svaki od security inspection service, aj tako da ih nazovemo, znači svaka od ovih komponenti koja radi inspekciju nad određenom vrstom saobraćaja, može se konfigurisati tako da ima različite, znači veći broj različitih polisa koje se primenjuju, odnosno veći broj različitih profila koji se primenjuju različitim polisama. Što se web filtera tiče, ovo je poprilično straight through, onako poprilično jednostavno i jasno. Imamo znači neke lokalne kategorije koje možemo mi da iskreiramo sami, remote kategorije koje vučemo sa nekih javnih thread feedova, ovo sam ja iskonfigurisao, i sad su kategorije koje je Fortinet već predefinisao i koje se nalaze ovde, evo ih ovako ćemo ih pogledati da kažem u globalu. Znači neke lokalne kategorije, remote kategorije, potencijalno opasne, sadržaj za odrasle, aplikacije koje koriste dosta bandwidtha, rizične web lokacije, opšti interes lični, opšti interes poslovni i unrated. Otkud sad ovo unrated? Pa generalno, mislim, kako ovo funkcioniše? Ajde kažem, najsličniji primer bi bio i sam Google. Google, kako kad tražite bilo šta zna za milion sajtova, znači on konstantno ide po internetu, neki njegov bot, crawluje te sajtove, proverava da li su živi, nisu, naravno sami administratori šalju te URL-ove, bla bla bla, Google se zakači na taj sajt, tim botom pregleda sav sadržaj sajta, pokupi neke informacije o njemu, znači te meta podatke i to čuva u svojoj bazi i vi kad tražite neki određen kriterijum, on vam izlista sve rezultate koji se poklapaju sa tim što ste tražili. Na sličan način funkcioniše i ovaj FortiGate-ov web filtering, znači generalno FortiGuard kao njihova intelligence, obaveštajna služba, generalno skuplja informacije o mnogim stvarima, pa skuplja informacije o web sajtovima. Znači takođe njihovi crawleri, botovi idu po sajtovima, skeniraju sadržaj, pokušavaju da uhvate kako je u koju kategoriju taj sajt spada, da li na njemu postoji nešto maliciozno i na osnovu toga se klasifikuju jednu od ovih kategorija. Sajtovi koji su novi, pojavili su se, nisu još uvek klasifikovani, spadaju u kategoriju ovih koji nisu ratovani, znači koji nemaju nikakav rating. Znači to su obično sajtovi koji su se pojavili u poslednjih par dana, koji još uvek nisu, za koje još uvek nema, ajde da kažemo, nikakav istorijat ponašanja. I
ista stvar je i sa DNS filteringom, znači vi ovdje generalno na samom FortiGate-u možete preduprediti generalno pokušaj pristupa bilo kakvom zlonamernom sajtu. Znači onog momenta kada endpoint, računar, host, kako hoćete nazvati, uopšte zatraži informaciju o IP adresi nekog resursa na internetu, DNS servis, ukoliko je podešen da blokira pristup nekom takvom servisu, kategoriji, šta god, će korisniku odgovoriti sa negacijom, odnosno neće mu dati IP adresu tog servisa, već će ga redirektovati na jednu od onih replacement poruka. Zašto je ovo dobro? Pa dobro je zato što vi generalno, ukoliko ne uključite DNS filtering, endpoint, računar, će od DNS servera dobiti informaciju gde se nalazi neki sajt koji inače nije dozvoljen u web filteru, i kada korisnik pokuša da ostvari konekciju ka tom web serveru, odnosno web aplikaciji, kako god hoćete nazvati, web sajtu, web filter će ga tu preseći i izbaciti mu onu replacement poruku. Znači vi u tom momentu već koristite neke resurse na samom FortiGate-u. Koristite sledeće: uspostavlja se sesija, znači alocirate sebi NAT port, znači generalno vi inicirate flow i web filter hvata taj vaš flow, prekida ga i dropuje. Znači u varijanti kad nešto sečete na DNS nivou do kreiranja flowa, ni ne dolazi. Application control, znači ovo je varijanta gde možete upravljati aplikacijama, ima ih jako puno. Znači ima ih jako puno, pola aplikacija su, ne pola, više od pola su lokalne, 106 aplikacija su cloud aplikacije, i za jedno i za drugo možete napraviti odgovarajuće profile gde ćete pristup određenim servisima dozvoljavati ili braniti. Najjednostavniji primjer, evo, social media. Iskreno da budem, ovo nisam ulazio 100 godina po otuci i iščuđavam kako ovo sve funkcioniše. Evo ih potpisi aplikacija, kako funkcionišu, znači kao client server, to su legacy aplikacije, ili browser based, ili kao network protocol, i vi svaku od ovih aplikacija, znači možete eksplicitno zabraniti i ograničiti pristup njima, a sve opet kroz ove kategorije gde je to sve kategorizovano. Znači mi ovdje to možemo sve složiti po kategorijama. Evo, primjera radi, u biznis se nalazi Alibaba, zbog clouda, Autodesk, Baidu, šta god, Kinezi, Bamboo HR, Base CRM, Bugzilla, Centrify, dosta poznatih aplikacija već ima svoje otiske i potpise, i dobra stvar je da ova baza raste iz dana u dan. Znači generalno njihov tim na osnovu tih fingerprinta jako često dodaje informacije o novim aplikacijama, pogotovo ovim u cloudu, tako da upravljanje samim aplikacijama, bilo da su konvencionalne koje su instalirane na računaru i njihov pristup internetu, ili browser-based aplikacije kao što je primjera radi Outlook Online u onom Office 365 ili bilo šta slično, možete upravljati čak i tim. Caka ovde je što morate koristiti Deep SSL Inspection, ali taj deo priče ćemo ostaviti za posvećeni video koji se odnosi isključivo na SSL inspekciju. IPS, ovo je već, da kažemo, poprilično poznato svima, Intrusion Prevention, Intrusion Detection, i ovde možete poprilično fino napraviti profil i složiti ga u skladu sa vašim potrebama. Znači IPS signature ima jako puno, i u nekim normalnim varijantama, ajde tako da kažem, gde nemate neku infrastrukturu koja je javno izložena, neke servere ili nešto slično, znači pričamo sad o nekom, evo, o varijanti kao što je kod mene kući, ili o nekoj maloj kancelariji gde zaposleni samo pristupaju nečemu na internetu, nemaju nikakve servere unutra kako ima se pristupa, bilo šta slično, možete napraviti IPS pravilo koje će štititi i mečovati saobraćaj isključivo na osnovu tih klijentskih definicija. Znači neće raditi IPS pattern matching na nekim, za eksploite koji se odnose na zloupotrebu ili ti, ajde kažem, hakovanje nekih servera, već će jednostavno koristiti
samo signature koji se odnose na klijente, jeli? U vašem slučaju, znači, obični svi računari, endpoint i PC-evi su klijenti. Zašto ovo ovako funkcioniše i zašto ga treba definisati? Pa prilično je robustan IPS mehanizam i što više ovih definicija loadujete FortiGate u RAM, on više snage svoje troši ne bi li ulovio poklapanje saobraćaja koji protiče kroz FortiGate sa nekim od tih signatura ili ti definicija koje su već uloadovane u RAM. File filter, ovde možete napraviti filter na osnovu ekstenzije samog fajla i primeniti na polisu u skladu sa tim, znači, ne znam, moj banalan primjer je ono nekog manualnog ručnog DLP-a. Sa vaše lokacije ne želite da nikad niko pošalje neki PDF file napolje, vi ćete napraviti pravilo u kom blokirate eksplicitno PDF fajlove u odlazu. Email filter, ovo je bukvalno poprilično jednostavan način odbrane od spama, gde generalno definišete na osnovu, znači, ok, na kojim protokolima radi detekciju, znači koristimo ima POP i SMTP, kako ćemo da tagujemo kada prepozna da je mail stigao sa phishing ili sa phishing adrese ili je sadrži malware u sebi. Takođe dodatnih fičera možemo koristiti spam filtering, gde ćemo, ne znam, proveravati IP adresu, URL, direct pushing URL, email check, some check, spam submission. Znači, to su sve neki servisi koje Fortinet, odnosno FortiGate u real time ukveruje FortiGuard i tek nakon što dobije odgovor od FortiGuarda mail ili propušta ili blokira, jeli? Web Application Firewall, WAF, on se konkretno odnosi na odbranu nekog sajta koji biste vi hostovali kod sebe na lokaciji i može da primjeni neke od basic detekcija napada, ali kad kažem basic, zaista mislim na basic, znači ovo su neke najosnovnije varijante exploita koje se koriste i koje on može da prepozna i da blokira iz prostog razloga što je ovo poprilično intenzivno kada su resursi u pitanju, a pored toga naravno Fortinet ima i dedicated appliance koji je primarno po nameni Web Application Firewall i on je dosta potentniji i dosta je dobar. Nije u rangu sa ovim svetskim liderima u WAF segmentu, ali ako pogledate celokupnu situaciju da ćete imati FortiGate i primjera radi WAF, zbog security fabrika i mogućnosti da razmene informacije između sebe, dosta je dobar i potentan i može da odradi posao na sasvim korektan način. Sledeća stavka, SSL, SSH inspekcija, znači ovo je bukvalno kao što je navedeno, hoćemo ispitivati SSL i SSH, znači ove secure, pod navodnicima, protokole, raditi dekripciju, inspekciju tog sadržaja i ponovo ga enkriptovati. Ovo je onako poprilično pipava stvar, ali kad budemo se bacili na taj deo koji se tiče SSL, SSH, dekripcije, inspekcije, tu ćemo popričati baš detaljno o svemu i potruditi se da objasnimo, koje su prednosti, koje su mane, gde možete naići na problem i tome slično. Potpisi aplikacija, ovo smo malo čas videli, samo smo došli na drugi način do njega, kao i IPS signature, znači to su potpisi aplikacija, potpisi za IPS mehanizam koji se uvlače u njihove profile. Ok, IPS signature trebamo malo vremena da učita, pošto ih ima 13.600. Web rating overrides i web profile overrides, ovo su opet neke specijalne stvari gde vi možete da override-ujete onu defaultnu klasifikaciju FortiGuarda za pojedine web sajtove, pa da dozvolite pristup. Mislim, zašto bi ovo ikad ikom bilo potrebno? Pa nemam pojma, mislim, vi generalno možete da zabranite pristup svim kladionicama.
bukvalno, znači hoćete kažete, ok, kod mene gambling, sa moje mreže, pristup gambling sajtovima nije dozvoljen, ali isto tako možete da dozvolite da neko može da pogleda rezultate na live skoru, primjera radi. Desi se, mislim, možda ovo nije tačan primjer, ja stvarno time se ne bavim, ali možda se desi da neki sajt bude onako pogrešno klasifikovan ili da pripada u više različitih kategorija. U toj varijanti, vi ako blokirate pristup gamblingu, a primjera radi, ovaj naš live score je generalno loše klasifikovan, znači pripada gamblingu, vi definitivno znate da taj sajt nije namenjen za online kockanje, već samo za prikaz rezultata. Ok, dozvolit ćete ga kroz ove web rating ili profile override-ove i to je to. VPN, sledeća stavka, ovo je mogućnost da omogući, odnosno mogućnost, sad da kažem, ceo set funkcionalnosti gde kreirate konekcije između FortiGate i nekih udaljenih FortiGate ili korisnika. Znači imamo mogućnost konfigurisanja IPsec tunela site to site, znači između dva FortiGate-a, imamo mogućnost konfiguracije SSL VPN konekcija koje nam služe da neki udaljeni korisnici sa svog računara pokrenu VPN konekciju i zakače se direktno na FortiGate, ali ovo je, da kažem, priča za sebe. Ima, za razliku, da kažem, odmah ovako, prva bitna stvar su ovi wizardi koji vam bukvalno omogućuju da kroz next, yes, wizard iskonfigurišete ili site-to-site VPN ili remote access VPN. Pritom template za remote device imate FortiGate i Cisco koji su, da kažemo tako, najpopularniji. FortiGate, mislim, sam za sebe je podržan, Cisco je jako čest uređaj kao VPN koncentrator, tako da ova dva su podržana kroz Wizard. Naravno imate mogućnost kreiranja i custom tunela gde ćete navesti sve informacije o tome sami. Kod nas u Srbiji verovatno će ovo biti najčešće korišćeno kada je reč o sajtu, jer Mikrotik vlada Srbijom, jel tako? Za remote access isto tako imate Wizard, znači da li ćemo koristiti client-based ili native klijent sa iOS-a, Androida ili Windowsa. Ukoliko koristimo remote access client, podržani su FortiClient i Cisco AnyConnect. To je to, template i tunela već postoje, znači site-to-site FortiGate, site-to-site FortiGate sa SD-WAN uključenim SD-WAN funkcionalnostima, dial-up FortiGate, itd. A to vam sad nije tema. SSL VPN portali, imate mogućnost generalno ovdje da napravite web VPN kojim se pristupa nekom resursu kroz browser. Znači na krajnjem računaru korisnika nema instalacije VPN klijenta, nema ništa, date mu URL, odnosno web adresu koju on treba da gađa, pogodi web adresu, dočeka ga login screen, kao kad se logujete na bilo koji sajt, unesi user, unesi password, upiše user, upiše password, dobije svoj customizovani portal na kom se nalaze publishovani bookmarksi, odnosno linkovi ka nekim unutrašnjim resursima koje može da koristi. Možete mu dati HTTP, HTTPS, ajde vam pokažem. Znači možete u predefined bookmarksima dati pristup HTTP, HTTPS-u, znači nekom unutrašnjem sajtu, FTP-u, RDP-u, SFTP-u, SMB, CIFS, SSH, Telnet i VNC. Ovo sve radi iz brauzera direktno. Tako da problema nema. Znači, vrlo jednostavno za neke manje zahtevne korisnike koji su ne IT i koji ne pristupaju ničemu specijalnom, dovoljno je napraviti ove bookmarkse na VPN portalu sa administratorske strane, olakšava život poprilično, samo morate računati na to da je clientless VPN pristup, odnosno ova varijanta preko web brauzera dosta zahtevna, znači dosta troši resursa na samom FortiGate-u. Kako izgleda konfiguracija opšta, da kažemo overall za SSL VPN, na kom interfejsu slušamo, dolazne konekcije, na kom portu, da li ćemo odraditi restrikciju pristupa, da li ćemo redirektovati HTTP na SSL, znači ako neko gađa IP adresu ili URL na kom nam je FortiGate
bez HTTPS prefiksa, da li ćemo ga mi redirektovati na SSL VPN portal ili nećemo. Gomila ovih jednostavnih podešavanja koje su bukvalno, kao što vidite i sami, ili checkboxovi ili drop-down meni gde se sve ručno bira. Posljednja stvar, VPN location map. Ovdje u svakom trenutku imate overview gde se odakle, sad da kažem, sa geolokacijske baze ostvaruju konekcije ka vašem FortiGate-u. Znači, bilo da su to SSL VPN korisnici ili IPsec korisnici. Users and authentication, znači ovdje definišete interne usere u okviru, znači usere koji su opisani na samom firewallu. Možete da definišete LDAP server ukoliko radite integraciju sa aktivnim direktorijumom. To je poprilično intuitivno. Koje je ime, IP domen kontrolera, LDAP port, ovdje opišete identifiere, distinguished name, da li je exchange, odradite test connectivity, testirate određene kredencijale, to je to. Ista priča je i za radius server, dodavanje radiusa ide poprilično brzo i poprilično lako, čak ima i fail-safe mehanizam, znači sa 2 radiusa i to je to. Kompletna podešavanja autentifikacije, koliko dugo sesija traje, koje protokole podržavamo, da li redirektujemo i koji sertifikat koristimo. Forti tokeni, generalno imam 2 available, Forti tokena mobile, to je u principu aplikacija koja se instalira na mobilni telefon, povežete taj Forti token sa FortiGate-om i prilikom logovanja, nakon što unesete username i password, traži vam i kod sa Forti tokena koji treba da unesete kao drugi stepen autentifikacije, znači MFA varijanta neka. Postoji varijanta konfiguracije gde nakon unošenja usera i pasa FortiGate može da vam pošalje push notifikaciju na aplikaciju pa da vi samo kliknete apply, odnosno allow, da se ta sesija autorizuje bez upisivanja tog koda, odnosno tokena, ali ok, to ćemo pričati nekom drugom prilikom kad budemo radili takvu neku konfiguraciju. Logging i reporting, ovdje se vidi bukvalno sve što treba od logova i mogu se kreirati neki izveštaji. On manje više u standardnoj log formi prikazuje sve relevantne informacije, source, koji je uređaj, koju destinaciju je gađao, koju aplikaciju je koristio, koliko je preneto podataka tokom te sesije, koju polisu smo pogodili, koliko bajtova je preneto. Ovo naravno je customizabilno, znači ova polja, šta se vidi, šta se ne vidi, znači možete bukvalno definisati onako kako vama najviše odgovara. I šta je zanimljivo? Zanimljivo je da svaki log može da se pogleda dosta detaljnije. Datum, vreme, koliko dugo je trajala sesija, ID sesije, kako je taj flow kreiran unutar FortiGate-a, u kom virtualnom domenu, koja je NATO primenjen, koja je source IP adresa u kojoj je natovan, source port, koja je država, pošto je ovo privatna IP adresa, jeli piše da je rezervisano, koja MAC adresa, znači bukvalno sve što vas zanima ovdje možete pronaći vezano za konkretan log entry koji vas zanima. Čak evo šta je zanimljivo, vidi se destination internet service je Apple Other, destination region Berlin, destination city Berlin. Koja polisa je to uhvatila? Uhvatila je catch-all polisa kod mene, ali isto tako vidi se i ko je vendor uređaja, znači ovdje vidimo da je to Apple, da je to iPhone sa 14.0 operativnim sistemom. Evo još jednog primjera. Vidimo da je destinacioni internet servis ISDB prepoznat i da je to Microsoft Office 365. Local traffic, sačekat ćemo da se učita.
To je saobraćaj koji je lokalno generisan od strane FortiGate-a i ide negde ka internetu. Vidimo da je sa ove source IP adrese, to je adresa mog van interfejsa, ka CERN-u napravio HTTP sesiju kojom je preneo nešto podataka. Ovo i treba da se dešava zato što sam ja napravio neki konektor koji mi s vremena na vreme sa CERN-a vuče neke liste koje kasnije mogu da pozovem u polisama, ali okej, kad budemo radili security fabrik i uopšte te stičeve i konektore, objasnit ću i kako to funkcioniše i čemu to služi. Sniffer trafik, ja mislim da nema ništa, tačno tako, nismo ništa snifovali. Eventovi, ovde možemo da pregledamo sve događaje koji su se dešavali na našem firewallu. Pogledat ćemo SD-WAN eventove. Ok, prilično jednolično, izuzev ovoga. Znači, bio mi je neki failover u jednom momentu sa primarnog linka na backup, ali manje više za svaku kategoriju, ajde tako da kažem, eventova, sad su to fino klasifikovali u starim verzijama OS-a, ovo nije baš izgledalo ovako, možete pogledati logove. Ajde imamo što imamo u sistemskim. Ok, znači ovo su bukvalno logovi koji se odnose na sam FortiOS i njegove interne dimone koji handluju sve njegove interne servise. Antivirus logovi, web filter logovi, mislim da ne dužimo preterano, potpuno je besmisleno. U monitoru apsolutno nemamo ništa, osim modem da monitorišemo koji meni nije povezan, tako da sa tim završavamo, čak evo, u stvari ovdje piše da je modem inaktiv, sad tako da sa tim manje više bismo možda mogli da završimo walkthrough kroz meni. U stvari, preostale su nam još par nekih stvari, da ne odjavimo još, jeli, pre nego što dođe vreme za tako nešto. Imamo ovde meni u gornjem desnom uglu, znači mi generalno ceo ajde da kažemo interfejs ili ti aplikaciju za upravljanje Fortijem kroz brauzer možemo poterati u full screen modu da radi, znači bez ovih brauzera, bez brauzera elemenata okolo. Imamo mogućnost da pristupimo CLI-u direktno ovim terminal emulatorom koji se otvori kroz brauzer, možemo da srčujemo kroz ceo FortiGate sve što nam treba. Ovdje nam se nalazi help i neka informacija, jeli, meni stoji Gates, nemam pojma zašto, verovatno ovo, 6.4, tips and tricks, alertovi, notifikacije, to nemamo ništa. I ovdje je u stvari ono zašto sam se vratio na cijelu ovu priču, kad kliknemo na našeg usera pod kojim smo ulogovani, imamo mogućnost da rebootujemo i shutdownujemo naš uređaj, kao i da odradimo backup restore konfiguracije, kao i da pogledamo sve revisione ili da uploadujemo skriptu sa nekom predefinisanom konfiguracijom. Promjena passworda je krajnje očekivana, kao i log out. Ok, ovo je u kratkim crtama bio neki brzi pregled menija samog FortiGate-a i trebalo bi da sada bar vizualno znamo gde se šta nalazi i čemu šta služi. Manje više je ovo jedan od boljih interfejsa, ako ćemo pričati iskreno, konfigurisao sam nekoliko različitih vrsta firewalla raznih vendora i pored Palo Alta, FortiGate generalno je po mojoj logici možda i najintuitivniji. U principu, šta je suština? Ako zamislite, mislim, treba vam sad neka opcija specifična koju tražite, prva asocijacija gde se ta opcija nalazi u 90% slučajeva će biti tamo gde ste pomislili. Znači, jako retko se desi da ne možete da se setite, da tražite kroz meni neprekidno gde se nešto nalazi. Znači, interfejs sam po sebi je poprilično intuitivan i poprilično je lak, znači linearan i nema nekih komplikacija. Ok, kod Palo Alta s druge strane gore sve u tabovima, što ne kažem da je loše, meni taj interfejs takođe je rame uz rame sa ovim, dosta je dobar. Ako bi morao da biram, ne bi mogao da se odlučim iskreno šta mi više odgovara, ali za razliku od svih ostalih, ova dva vendora stvarno imaju i preglednost i logiku da se snađete bez ikakvih problema.
Ok, toliko od mene za sada. Sljedeći video bi trebao da bude vezan, opet će biti znači neka opšta priča vezano za modove konfiguracije samog FortiGate-a, odnosno kako uopšte planiramo konfiguraciju i kako planiramo njegovo pozicioniranje u nekoj mreži i koje su funkcionalnosti dostupne u zavisnosti od deployment moda. Tako da, do nekog sledećeg viđenja. Ćao.